Hello friend, nizere ko mumeze neza. Ubungubu rero guys ngiye kukwigisha uko wahindura telefone yawe iPhone. Nta kindi urakora rero, urabanza ukore subscribe unfollowing. Nurangiza kubikora guys uragenda kuri Play Store. Numara kujya kuri Play Store guys, uraza hano muri search wandikemo iPhone router. Sorry nanditse Radiant iPhone router guys. Numara kubisearching urabona porogaramu nyinshi ariko iyanyayo niriya yanditseho router OS ATM. Numara kuyigeraho guys urayinstall guys, utegereze ni iminota mike guys biragutwara. Urareba ko porogaramu yacu iri kwihuta guys, kandi nimwibagirwe kudufollowinga ku mbuga izo arizo zose: Facebook, Instagram, X ni Radiant Empire 450 na TikTok. Uragenda fungura application yacu guys, utegereze. Kandi guys mbibutse ko mushaka gusobanuza amazina byo mushaka kumbaza ndari kuba nabasubiza. Urategereza guys ni minota mike iratangira loading guys. Uze hano wemeze ururimi. Sorry guys, phone yanjye yarizimyeho gato. Numara kuza kwemeza ururimi urahitamo English ukande continue. Numara gukanda continue guys urategereza, ugenda ukanda next, ukande next, tukanda get started. Numara gukanda get started guys, uraza ushyiremo wallpaper ukunze. Yewe kubera ngiye nakunze iriya wallpaper ya gatatu niyo ndashyiramo guys, ubundi nkande continue. Urakanda continue guys. Numara kubikora none urahituza hariya hasoza continue with free version, niho urakanda. Utegereze guys, irandika hello yopotomizing, utegereze ni minota mike. Uraza ukande hano handitse set the flat. Uhita ugenda ukande hariya handitse router OS. Numara kubikanda guys urareba ko telefone yacu yahindutse iPhone guys. Nimwibagirwe kudufollowinga ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Radiant Empire 450, kandi musharinge guys video zacu kugira ngo mukomeze guteza imbere Radiant Empire 450 guys. I love you.